majko, hvala Bogu, zlomila sam samo nogu. Čivili bombola, Marjeta gondola, djevojčice budi moja. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Čivili bombola, Marjeta gondola, djevojčice budi moja. Ja mislim da od kad se je Luka naselila, kantanje je sigurno davalo na sve bande luške vale. Ovamo dojdi sokole, strisam ti gole zelene. Ukale mi omili djevojka. U početku najviše se je kantalo u crikvi, gdje se je sime klapsko kantanja posijalo na se više od 100 godišta. Ribari su znali za kantat kad bi bili ćapali ribe, a bide su kantali i kad bi se bili vratili s praznim kašetama. Kroz jematvu pisme i rominke su davali od bradata do lozice i pojici, a u srednoti se je znala čut i tiha serenada. Čeot su kantali kroz vrutine, kad su ložili klačine. Čistili ložje i masline. Kantali su mornari i kapetani na trabakulima i bracerama, kad su prenesali vino i uje u Split, a vraćali se s punim stivama munke, cukara i svake druge provište. U zadnjih 100 godišť pisale i kantale su se pesme o teškim životu, od ljubavi, od lipoti i zavičaju. Kroz vremena puna zadovoljstva, sreće i nesreće, mira i rata, klapska pesma je uvijek ličila lušku dušu. Bog, sinko, Bog. S Bogom, oče, majko i sestrice ti. Molite se Bogu da a ti, draga moja, budi mi vjerna. Ako se živ vrati, bit ćeš mi žena.
milovanju našem neće biti kraj. Zora će nas naći u mili zagrljaj. Zora će nas naći u mili zagrljaj. ...909 je značajna godina u smislu kulturnog razvitka Vele Luke. Luka je tega godišća brojila 4334 stanovnika. Imala je svoju općinu, a župa Svetega Josipa je već samostalno funkcionirala 60 godišć. Crkveni zbor je bio formiran 891. a narodna glazba je osnovana 893. U pismarici Vela Luka Kantar se tumači da su Lučani bili vesela čejad, kojima je bilo drago za kantat, ali kantanje u to doba ni njanka boku sličilo na današnjo klapsko kantanje. Ja smatram na temelju onoga što sam čuo kako staračija su žali kantat, da su Lučani kantali onako ono, kako bi rekli, po blasku, to je ono više manje ujednačena, jedno par taktova, melodija, bilo je važno što više reći. To je u stvari prvo kantanje luško. Međutim, to je bilo kako i blasko, kako i svih drugih ovih krajeva naših koji nisu znali drugčije kantati nego po domasku. Gdje je bila glavni instrument je bila čurominka i recimo ako je koga harmoniku ono svira, to je bilo ono talijansko kantanje. Može se reći da je crkveni zbor bi prvi temelj klapskog kantanja u Veloj Luci. A čovjek koji je stručno organizirao i vodi ti zbor je bi meštar Nikola Furlani, bivši kapelnik gradske muzike u Trstu. Ti muzičar je u stvari po nalogu austrijske vlasti došao u Dalmaciju da malo ljude zadrži, da ne greduća, da se stvori kulturno ozračje, da tu čejad imaju i zabavu, ne samo da kopaju, ne samo da riju. I u Luku, kad je došao je prvo formirati crkveni zbor. To je sve izašlo iz crkve, ovo klapsko pjevanje, to je počelo u crkvi. I pa su bili bi i za prov ili za mjesec se našli malo pa zakantali i to tako. Od tada je Lučanima kantanje počelo goditi još i više, jer bo su sad znali zakantati stare pisme u 4 glasa. Meštar Furlani je svakako bi kontenat kad je čuo kako se je to kantanje počelo pomalo širiti po cijeloj Luci. Ali je onda 1909. znači ove godine će biti točno 100 godišć, to naglasiti, osnovao i pjevaško društvo Hum. Baš radi tega je 909. kulturno značajna za Velu Luku.
Otale su ljudi, to je pred 100 i više godina, polako se odlučivali da zapjevaju u manjoj formi, u 4, 5, 6, 7 njih i stvarali su po meni te klape. Vrlo slično je i u drugim sredinama, ali Vela Luka može zahvaliti tom nasljeđu, dakle glazbe i zborova koji su radili, da su se otale oformile klape pred skoro 100 godina. Klapsko pjevanje je, može se reći, neorganizirano, nego na jedan način naće se 4-5 ljudi koji imaju sluha i zakantat je četveroglasno. Tako da je to kantanje bilo način kantanja luškega i daleko ispred pa i Blata i drugih mjesta koja nisu imali tu sreću da ih jedan taki veliki meštar kao što je Furlani ubaci u te sfere ili te tajne, bolje reći, tajne melodije, akorda, zvuka, kantanja. I to je postala jedna duhovna vrednost koju svak želi znati. Ta duhovna vrednost je na jedan način sačuvana i u pismarici Vela Luka Kanta, koju su napisali Branko Žvela Doda i pokojni Nikola Prižmeć Drlun. Verujem da je njihov cilj bi da sačuvaju kratku povijest luškog klapskog kantanja i 100 pisama koje su se užale kantat po Luci. U temu smislu, ja mislim da su oni uspjeli. Od 909. pak tamo do iza Drugog svjetskog rata, pjevačko-tamburaško društvo Hum se je pomalo razvijalo. Po Luci je bilo čeadi koji su kantali u klapama, ali ništa službeno. To su bili prijatelji koji su se znali naći skupa malo za kantat. Ali moramo znati prvo da su klape kantale samostalno, to su grupa prijatelja, jel? Klapa je grupa prijatelja. Užali su oni doći i dica bi tukala no poleć, ali to poleć nije nikad, išao se leć u postaju, ali ne zaspat, a ovamo bi u kuhinji oni ostali mati, otaci, prijatelji, govorim ti Cvito i Parić i pokojni Vjeko i Bora Perica Bumba, sjećam se isto tako serenade. To mi je stvaralo jedno zadovoljstvo zbliži se žensku i tako, pogotovo sa današnjom ženom. Jedan lipi dvor tamo, smo bili išli za kantu serenadu. Ja, kad su došli u mene u serenadu, ja bi bio sve bandu najšađavi. A ja sam i drugima učenim serenadi, tako da smo hodili po serenadama, Bogu hvala, i Vinko Podnar, naša mlada klapa. Moja sestra Brigita je bila onako djevojka još neudata i dolazili su Lučani kantat. Luški kantaduri, mlađi koji su tada pjevali po klapama, dolazili su doma u serenadu, pod punistru, ja bi izašao, koliko sam imao, 3-4 godine, izvukao bi se iz postejice, bi među pitare, lega, sluša i na kraju bi bili našli ujutro u 3-4 ure među pitarima kako sam zaspa, jer bi bila ta pjesma njihova ušatala i opila. I mislim da me to pijanstvo drži, Bogu hvala, već 50 godina. Jer se tada već osjetilo da je sentimentalnost i ljubav da idu preko pisme. Jer se preko pisme može izraziti to. Ako već ne možeš riječima, ali s pismom možeš. To je jedna prirodna pojava kod čovjeka i normalno su to mladići koristili da zakantaju ispod punistre. I to se kantalo normalno u večeru. Dobra you.
je isto u pamćenju, i to onako jako u pamćenju, hum, zbor. I pa iz tega zbora je izašao, recimo, oktet. Jer svi su oni kantali u zboru. Prva službena luška klapa je bila Oktet Vela Luka, u kojoj su u to vrijeme kantali, a sad su skoro svi pokojni, Kuzma Dragojević Parić, Vlade Marinović Sete, Vjeko Žvela Vilić, Vinko Jurković Bušin, Joakim Prižmić Drlun, Perica Surjan Bumba, Perica Dragojević Cesar i Cvito Surjan Glad. Jednostavno ljudi koji su se našli kao klapa, pokušalo se i u komercijalnom smislu pokazati ljudima izvana. Tada su počeli i započeli zapravo začeci turizma u Veloj Luci, a i u Dalmaciji, pa se htjelo kroz jedan takav oktet koji bi pjevao te karakteristične naše luške, otočke, dalmatinske pjesme, pokazati to bogato nasljeđe. Ali tamo negdje 60. godišć, kad je počela televizija to snimat, kad se to pretvorilo u vridnost, umjetničku vridnost i ne samo umjetničku, nego i kulturno nasljeđe i tradiciju, onda je televizija prva počela da to na neki način zabilježi na televiziji, da to će vidu. Oktet Vela Luka je bila jedna od prvih klapa koja se je u to doba pojavila na televiziji. To je bila velika novitet za Luku. Sjećam se kad su išli za Zagreb. To je bio dobota veliki događaj u Luku, ali to je već, ja mislim, kad se hum ko klapa oformila i postala dobota ovako ozbiljan znak Luke. Svi su, nažalost, skoro svi su pokojni iz te klape, koju je na jedan način određeni vodi, brinu se za klapu, pokojni barba Perica Bumba. I on u jednom trenutku meni dohodi: Mirko moj, poslali su na pisama napisanih, ali s notama. I mi bimo rada to staviti na glas, da možemo pjevati. Ja sam rekao barba Perica hoću i počeje taj rad. Ali nije vazelo puno vremena, dok li su počele dohoditi ozbiljne ponude i to izvanka Luke. To je kako da je Luka bila nečim namazana po pitanju pjevanja i došli su, tako se je to ispalo i potrafilo se da su došli neki ključni ljudi iz Beograda i odmah su ponudili te 65. godine: vi morate snimiti ovo. Tako da te 65. godine smo išli snimiti u Beogradu 2 single sa 8 pjesama. Daleko je misto moje, di se lite cure goje, i ovu pismu svako piva zna. Misto moje baš je fino, u njemu je dobro vino, njegova je i pisma ova. I onda smo još unili uspjevanje i instrumentalnu pratnju. Poraci moji stari, svi su masti glumci, u ranu zoru svi se sastaju u luci, igra se studi. U toj instrumentalnoj pratnji bili su barba Ivica Perčić-Ričane, bi sam ja sa klarinetom, bi je Toni Franulović sa gitarom, Ante Dragović Kože bi na bas berdi. I tako da je to, jako smo brzo napredovali i vrlo kvalitetno se je to davalo, da smo odmah počele ideje da se dadu čak i samostalni koncerti. Ali poslije par godina uspješne suradnje, Mirko Stipković je nažalost morao napustiti vokalno-instrumentalni ansambl Vela Luka. Oboli je pokojni meštar Žujla Petar Antica, tako da je uprava muzike došla na ideju da ja trebam da preuzmem glazbu. Klapi sam se zahvalio da više ne mogu toliko vremena gubiti, jer glazba je zahtijevala stvarno veliki posao i brige, i tako da sam preuze glazbu. Vokalno-instrumentalni ansambl Vela Luka se je kasnije pretvori u klapu Hum, koju je u to vrijeme vodi profesionalni muzičar meštar Perica Mirošević Delija.
Sjećanje na klapu Hum, to su mi izričito velika, pošto sam s njima najviše radio, jer mnogi su već i pokojni, kad vidim tamo one slike koje sam se s njima ili slikava, ili pa koji broj, ili koliko nas još ima živi, ali to su velika sjećanja, veliki uspjesi, ali veliki je to bio trud, veliki trud, koji je bio pobrađen sa festivalima. Prvi puta smo išli na festival u Omiš, to je bio 4. festival, mislim da je to bilo 69. godine. Te iste godine je Ante Dragojević Koža otvori prvu privatnu gostionicu u Luci. Nemoguće je zamisliti da je već prošlo 40 godišć, od kad je barba Ante Koža prvi put naložio gang ode u Lučici. Lučicu smo otvorili na 12.6.1969. godine. Na vižiju Svetog Anteta. I prve večere kad sam otvorio, to je nezaboravno, došla je stara klapa u mene koja se zvala Oktet Vela Luka. Dobro jutro, dragi, jesi zamećao, na kojoj si posti lokardeća pao. I od tada je ova stara klapa, naročito stara od koje govorimo Oktet, bi stalni gost Lučice ovdje kroz sva godišća sve do početka rata. Jednostavno su oni bili, možemo reći, kako zaštitni znak Lučice. Kroz zadnju 40 godišć sigurno je svaka luška klapa zakantala ma bar jedan put ovdje u Lučici. Korta je uvijek bila otvorena za sve klape. Sve su se ovdje u mene okupljale. Vela Luka, pa Mladi Zaliv, pa Greben, pa Ošjak. Istrale moj prolitnih hlade, Istrale moj prolitnih hlade. Znali biti ovdje po 3-4 klape u mene na večer. Makar je gostionica bila mala, dvor ne bi ni za pola koga za 1/3, ja sam uvijek za njih našao mjesto, bez obzira što mi je to koji put umanjivalo promet, ali gosti su to voljeli slušati. Daleko je mjesto moje, di se lipe cure goje, i ovu pismu svako piva zna. Mjesto moje baš je fino, u njemu je dobro vino, njegova je i pisma ova. Mjesto moje, čuj mi ove pisme poj, Vela Luko grade moj, primi ovaj pozdrav moj. Vela Luko grade moj, primi ovaj pozdrav moj. Kraj otoka sviđen, jedno misto ima, Vela Luka divna, lipa i jedina. Vela Luko zdravo, ti moj rodni kraj je, nek ti živi pinski radikale, Bogovišća i sve tvoje vale. Nek ti živi pinski radikale, Bogovišća i sve tvoje vale.
Vesna Bišegrt, sjećam se, došao sam u škver, pokojni barba Kuzma Parić je išao sam u gateru vazes malo drva za stare, mora se Parića meštrima oga ujutro i čuo sam dikanta i u njih 4-5. I pa sam čuo da je to ti barba Kuzma Parić, da je pjevač, da pjeva u Humu. Od Parića mi je baš ostao u glavi Parić. On i njegov vokal koji je bizna, svi koji bi baš dominantan u klapi, baš je po njemu bila prepoznatljiva klapa Hum. Oni su meni bili uzor, ja sam se na temelju njih i počeo kantati. Ja to priznajem. Oni su bili, ja sam možda imao 10-15 godišta, oni su već bili u punom zamahu. Prva klapa je stara klapa, Hum, oni su bili, to je prva klapa što je organizirana, onda su počeli klapa ova, klapa ona. Da, Hum je djelovao dosta dugo. Ja mogu to, što se tiče mene, pratit tek 50. godiš pa na ovamo, jeli? Međutim, u Luci tada se stvorilo masu tih mlađih koji su željeli isto se tako predstaviti. Pa da dođe i televizija, to je njima isto bi cilj. A mi smo malo poznali se ko mladići, počeli smo vonjati luku i ubacili smo se, ja, Ivan Haranto, Pere Uhić, Brico. 15, 16, 17 godina smo imali i onda smo bili sastali za nas 5-6 socijalnih klapa koji su bili od Huma, to su bili normalne. A mi smo za ono kao prijatelji bili, našli nas 5-6 i onda smo bili zakantali. Što go užinali, pa smo bili tako se bili družili do malo večer, do 1 ure. U prvu klapu sam bi zvala se Kosmači. A to smo bili ošegrti. Bi je Jakša, Arsen Maleta, ja, bio je kvartet. Bio je pokojni Demetar, ako se sjete. S klapama sam počeo svirat oduvijek, jer oduvijek sviram gitaru. I oduvijek gdje god što go bilo potreba, uvijek sam se odazvao. Ja sam najprvo počeo kantati kako mali, me izabra Ivo Zec, naš učitelj, me izabra mene i Ivicu Barčota. Pjevali smo Kosi Vitka, moja kosobritka, to mi je ostalo u srcu, neko cijeli život me to prati. Ali ja sam počeo kantat, kad me ćapa barba dane dole pokoja, da dođemo mene, Gojko, ta Janeza, koji Betonči, Betina, da bi došli malo za kantat. Ja smo išli, malo ja sam išao, Janez, neko pas ko više druga, ko više manje, onda je pa došao za tega barba Šege, pa barba Kuzma Parić, ovi svi stari koji su tu bili. I tako sam pa u Huma dosta radi vremena, možda prim Petrinje. Kad je stara klapa Hum išla pjevati u Petrinju sa zborom na natjecanju zborova Hrvatske, onda su mene pozvali da idem pomoć pjevati. Tako da sam pjeva kod njih prvi tenor. I od tada sam se 71. godine uključio u staru klapu Hum. I tu sam pjevao jedno 5-6 godina da bi mu osnovali klapu svoju drugu, koja nosi današnje ime Klapa Vela Luka. I Sivicu se, evo, do dan danas smo mi skupa i klapu osnovali Vela Luka, klapa, to je klapa koja je osnovana prije skoro prilike 40 godina. Klapa Vela Lukana je došla nešto malo kasnije, tako da sam istodobno radio sa dvijema klapama, klapu Hum, klapu Vela Luka. Tako da sam upravo ukazao put da treba da bude više tih službenih klapa. Tako da po prvi put bile su 2 službene klape. Baš kad cviće u verandi, ku su pošli jedrenjaci, kapitani lipe cele,
počne trava kuli, brace. Vratite se, gari kuli voda, još vas ono oplakano nije. Napunite štive pune vina, bit će opet ljubavi i smija. Nek za vas divne stare tešte kane, nek se čuje pisma na sve bande. Žijanica priškula trešeta, uz bakalar bit će prava fešta. Se ispod igra, pobonaci u konaru, spominjalo sve lokalu, u teškemu pardonanu. Podignite stara sidra, čekaju vas majstrani, razapnite bila hidra, baza višpetma i strani. Vratite se, gari fuli mora, još vas ono oplakano nije. Napunite štive pune vina, bit će opet ljubavi i smija. Nek za vas divne stare tešte kane, nek se čuje pisma na sve bande. Žijanica priškula trešeta, uz bakalar bit će prava fešta. Vratite se, gari fuli mora, još vas ono oplakano nije. Napunite štive pune vina, bit će opet ljubavi i smija. Vratite se, gari fuli mora, još vas ono oplakano nije. Napunite štive pune vina. Ja, kad znam za sebe, kantam. Kantam sam u zboru u školskom, prvi tenor, onda ono vrijeme kad sam bio mulac. Pa sam išao po svijetu se skitat. Pa kad sam došao doma, onda sam pa gore u crkovni zbor. Malo iza toga zvali su me, uleti sam u klapu Vela Luka i još sam se uvijek s njima. Recimo iza vojske, tamo negdje 18 godina, počele već pomalo i zahodnjene vanka po Luci, pa greš s prijateljima vamo namo, pa smo bili nekako zakantali i moram spomenuti da sam stvarno počeo Škuve, Darko Škuve, s njim sam počeo recimo kantat i tu mi je bio prvi doticaj s klapskom pjesmom, me upoznao s tim. I onda i tako sam počeo, zavodio sam tu klapsku pjesmu i počeo sam kantat. Faktički od 80. godine do dana današnjega ja sam kao član klape Vela Luka sa mandolinom, sam tu njima prisuta, pomažem kod sviranja i tako. Ali do bota u isto doba, kad je klapa Vela Luka počela službeno nastupat po Luci, osnovala se je i klapa Ošjak. Ošjak se organizirao u samim početcima bez mene, ali to je bilo vrlo kratko. Pokojan Stipul, nas je bilo 7. 7 nas je bilo u klapi i tako smo pa počeli kao s Ošjakom. Onda su mene pozvali Mirko i ova kompanija s kojima sam pa i dalje pjevao i tako je to počelo. Najveća stvar je bila što smo svi mi iz Ošjaka radili u škveru. Tako da smo se mi mogli nahoditi preko posla.
Jedino Marko je radio ambalaža 200 metra škvera, tako da smo se uvijek mogli dogovoriti kad ćemo, što ćemo ovo. A ja gledam danas one klape, oni u Zagrebu, oni u Splitu, oni hoće to skupiti. I to je najveća prednost bila Ošjaka, što smo bili uvijek zajedno. I loše i dobro smo dijelili skupa u svakom slučaju. Da te mogu pismom zvati, ja bi privaš život svili, da se barem opet vrati, vrime kad smo sretni bili, da te mogu pismom zvati, ja bi privaš, ne bi stajao, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja, da te mogu pismo zvati, ja bi pivan, ne bi stajao, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Ma najvažnije je čovjek u klapi. Jer klapa nije samo radi kantanja. Klapa je rada zašto? Pošto go izisti, popit, a i što go drugo. Sve je klapa. Nije samo klapa kantanje. To je to. Najveći mi je gust za kantat. A pa ono sve drugo što go izisti popit ili sve drugo, ali najviše za kantat. Da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Dunque, klapa je za kantat, zašto go izist, aj malo se nasmijat, jel tako? Ti ljudi koji su u klapama su mi dragi ljudi. Oni su nešto posebno, oni imaju neku drugu dimenziju koja meni paše, s njima se volim družiti. Jedan put smo se toliko bili u Korčuli zamantali, kad je bio kongres kardiologa, da se nije moglo početi kantata la via. Zapravo nije se intonativno nikako moglo početi. Počinjali smo 3-4 puta, ali tako je bilo more na kuvertu, što bi se pod luški reklo. Ali naši događaji, gdje god se iša da iša, uvijek se nešto dešavalo. Uvijek smo se faktički u putu, pogotovo u minibusu, za Afrikanci je uvijek bilo što ću reći. I počeli smo u dvojicu, nas dvojica, trojica, što smo bili malo manje ulili. Kad smo bili u Toulonu u Francuskoj, onda smo odsjeli u jedan mali motel i među vremenu neko se sjetio od naših kako su bili na ranče jedno imanje od nekoga sigurno bogatijega čovjeka. Iša je Božo i ne zna ko od njih da ukrade te naranče. I provrgli su se preko jedne željezne ogradnje, ali tamo su bili 3-4 pasa velikana. Oni su
skapulali glavu, ono što se reče u zadnji moment, da bi uspjeli preskočiti tu ogradu i uteći od tih pasata. To mi je toliko bilo smišno. A moglo bi i tragično, ali uspjeli su u tebu. I donili su pune žepe naranača nama gore. Ali smo pismo jedva do kraja izveli, znate radi čega, opet radi smiha. Pošto ja volim pjeva sve, moji su prijatelji isto tamo u Klapi Ošijak. Bili smo pozvani u Čehoslovačku, išli smo u Prag. I sad izašli smo iz aviona i svak nosi svoje stvari i ja sam Mirkotovu uze tašnju od Mirkota dedota, njegovu tašnju, čovjek je jednih kepira, nema nego jednu ruku, a gitaru je neko navodno da je moju gitaru da će neko uzeti, međutim uzeli su je, ali su mi je spremili. I ja sam se vratio ponovo u avion po gitaru, a znate kakav je režim tamo su bili Rusi. Rusi su bili, njima je bilo sumnjivo zašto sam ušao ponovo u avion. Mene izvukli iz aviona kako da sam terorista i odveli me tamo 2 ure su mi ispitivali i na intervenciju ministra turizma i ministra rudarstva bi sam pušten iz tega. To je bila ovako jedna mala šala, neumjesna, ali to je meni ostalo u sjećanju za cijeli život. Masu je tega bilo, puno smišnih situacija. Međutim, ja mislim, ja bi izdvojio njega što nije bio smišan događaj, nego je bio nekako plemenit. Jedan naš član, Božo, ovdje kad mu je bio bolestan, teško, kad smo cijela klapa jednostavno išli gore u Mariju Bistricu na križni put i svećenik je naš išao s nama, dali smo misu za njega, pjevali smo na toj misi i učinili smo križni put za njega i Bogu hvala da nas je Božo dobro. Eto, to mi je nekako ostalo. Išlo se nešto za prijatelja napraviti. Nije nešto materijalno i vamo namo, ali meni je to bilo zadovoljstvo. Ribari su spremni, ribari su sretni, kad zaplove leti kroz tu plavu noć. Sarnele iskuše, velike i male, uz pratnju gitare lovit ćemo mi. Tremuntanom uroma i zrarom, pobit ćemo svaku alumi. Još da bude samo lipa dana, došla tad biti. Reci nek ponese stari barbahante, karatil bevande, pa će pisma past. Snivaj selo moje, cile ove noći, sutra ćemo doći, sale u to mi. Sve su niže spremne da zarone, u zoru će dobar bruje bit, još da bude samo lipa dana, došla tad biti. Još da bude samo lipa dana, došla tad biti.
klapska pisma je, pazite, jedna od 4-5 mjesta na kugli zemaljskoj, gdje se kanta četveroglasno, među njima je Luka. To je šibenski, jedan otvoreni, skoro bi rekli belkantistički pristup, urbani tipa splitske serenade i Trogir sa zaleđem, postoji dubrovački i postoji, eto, možemo s ponosom reći i taj velelučki, naš otočki, ali posebno velelučki timbar gdje se ide više na fuziju, na sklop, na boju ukupne klape. Vratit ću se na ono u kojoj eto, ja pokušavam to na najbolji mogući način s klapama složiti, da lijepo zvuči. Nekoliko različitih pristupa klapskom pjevanju, ali Vela Luka sigurno tu zauzima jako važno mjesto. Međutim, mi smo imali specijalno luške pisme. I te luške pisme su bile posebni zanosu kantane, s posebnim načinom. Poseban stil pjevanja, eto ti, poseban. To ja to ne bi znao objasniti, ali nije kako što ovi kantaju ljudi iz Talaferme. Slušaj, ko je ovo posoli, ko je ovo zauli, ovi glas po Luci, to ne kao ovi koji znaju više. Ako ćemo pogovoriti po ovima genima, od Nazorovića su svi kantali u zboru i meni pokojan dida, pa od Kožića meni pokojan dida i pokojan Barba Ante govoru da je to bio jedan, ja u stvari ja i ne znam, ja njega ne poznam, nego govoru da je to bio jedan jedno zahvalan, lijepi glas koji nije bio ni oženje, sve netitnim slučajem je preminuo kako i ne znam što, ali uglavnom to je valjda u genima, to stoji, mislim, ja nemam pojma. U mojoj familiji uvijek je bilo od pokojnega dide, bio je muzikant, on je svirao u mužici, mater mi je isto svirala u crikvi, orgulje, pokojna baba isto tako. Ovi naši, ja sam znao, one pokojne stare što su pokojna Barakita, oni su kantali ono svom šakom, kako smo reče, svom kacijolo i bilo je lipo. To njima je bilo lipo i meni je bilo lipo to slušati. Pokojan Hrujo, Dida Gire, pokojan Bućin, pokojan Brbe, Ivan, to su svi bili vrsni pjevači i ja sam tu dobio neku ljubav. I nešto se u meni tu prilomilo i ja sam od tada već zavoli tu dalmatinsku pjesmu. Sluh se ne može naučiti, s time se rodiš. I to je to. I kad zakantaš, kad se složu glasovi, kad se nađe prava klapa, onda nema većega zadovoljstva, mislim. Vratite se gradi fuli mora, još vas ono oplakalo nije. Pa to je najveći draž. Naj se sa prijateljima zakantatori. U kominu, jedan s drugim. Ili po Luci. To je meni jedan i najveći gust. Meni ako je pjesma lipa i ko se glasovi slažu, dlake mi se naježu i uživam u temu. Ovo se naježite. Ko se naježi, ni nalavija pisma. Ako nisu ti malo dlake naresle, gotovo je. Ostaj sada s Bogom, sinje more moje, odneti ću sobom šapat moje vare. Ićem preselite što ko straža stoje, iznad tvoje sive hrapave svijetu, di mi tebe ni, di duša za tobom tuguje i mre. Biti ćeš mi draže, no i kada prije, molit ću te more, sve jače i jače. Zaboravit neću sutoneti meke, kada sunce tone u dubine plave. Sjećat ću se bure plime i oseke, maestrala blagih lebića i bave.
svitu, di mi tebe di duša za domom tuguje i mre. Biti ćeš mi draže, no i kada prije, molit ću te more, sve jače i jače. Molit ću te more, sve jače i jače. Uz klape Hum, Vela Luka i Osijak bile su formirane i druge klape. Zaliv, Greben, pak Mlada klapa Levut i toliko drugih, da ih je teško svih nabrojiti. Ali moramo spomenuti žensku klapu Lanterna, koja je bila toliko uspješna da su čak bile pobjednice na međunarodnom festivalu u Veroni 2001. Što mene umori, more moje, što mene umori. Golubice bila, nemoj letit sama znad modrog mora i spod neba plava i znad modrog mora i spod neba plava. Hum i Vela Luka su bile dobro poznate klape koje su snimale ploče, kasete i osvajale razne nagrade. Uvijek smo bili educirani i na televiziji, bili smo u tim finalnim večerima, dakle popraćeni publikom, popraćeni ovako jednim, kako bimo rekli, popularnošću, što je to opet posebna jedna draž za pjevača. Ne možete njih stavi samo 40, moraju oni imati neku satisfakciju, a satisfakcija svakako kad su ti koncerti, kad su snimanja, pogotovo festivali, to su i velike odgovornosti. Tako. Ali od svih klapa u Luci moramo priznati da je klapa Osijak osvojila najveći broj nagrada. Osvojili su sve moguće nagrade na Omiškom festivalu i to par godina po redu. Klapa Osijak je prva osvojila porina svih klapa. Klapa Osijak je dobila najveće priznanje od predsjednika Tuđmana. To malo se ko može pohvaliti s tim. To je bilo kad se stvarala nova država. Mi smo ti bili išli na Trgu bana Jelačića. Pjevali smo bili 100.000 jadi. Dok su se vraćali iz Sabora na čelu sa predsjednikom Tuđmanom do dole, mi smo pjevali na Trgu bana Jelačića, pjevali smo Zrinskega, pa ne znam što, to su bili ovaci. Kroz to doba klapu Osijak je vodi poznati profesor Dinko Fio. Dinko Fio je stari meštar, stari lisa što tiče dalmatinske pisme. Najprvo je po materi, po ocu otočani, mater mu je Blajka, otac Hvarani. I tako da je u njemu se urizalo ovo naše otočko pivanje. Kroz zadnju 100 godišć svašta se je promijenilo po Luci. A i klapsko kantanje nin više kako što je užalo bit. Danas ne možemo govoriti o temu, to imamo tendenciju pada i degradiranja te pisme. Sentiment je tu izostao kad je mikrofon došao i tu je dosta otpalo od one prve zamisli i prvog onog osjeta luškoga kantanja. Spojamo kafići, ćemo reći, došla je odmah drugo doba. Došla je muzika jaka, udarna.
I tamo su mladići našli i cure, našli su jedan drugi smisao života, više nije bilo one vrste zabave koje smo mi imali, više su cijenili dim i snagu muzike nego sentimenteš. Ja znam od starijih, i to je priča sad i Ante Koža u razgovoru i ti ljudi stariji koji su pričali, kolijevka dalmatinske pjesme je potekla u Luci, baš u Luci. Niti u Šibeniku, niti u Trogiru, neka su oni postigli pa veće uspjehe od drugih i od nas moguće naši Ošak postigao varedne uspjehe, Klapa Ošak i male voditelje, male sve, ali opet je to s vremena nestaje i tako dalje. Ne bi ja moju mladost da za 40 ovih današnjega biskupi svi u jedno toro. Još smo ostali nas 5-6 ludih, tako rekući. Ludih, razumiješ, što možeš našćapa da možemo zakadaka na zivoja. Ali u omladini niko nije da kanta. Meni se parada ovoj omladini ni briga. A doću u drugim mistima, ja vidim, mene se duša zaboli kad vidim, evo neki dan sam vidio u Rijeku, u Crkvenici, mladi Klapa dole, sve su to dica 20 godišnje i kantaju, ne možeš... Niko neće htit da nestane Klapa, ali ko se ne bude pjevala, ona će se zaboraviti. More moje što mene umori, more moje što mene umori, more moje što mene Pjesme ima, u Luci sad egzistira nekoliko klapa, Škoji, Vela Luka, Mješovita klapa folklorno-luštva kompanija, Ošak se
u nekakvim svojim problemima sad ne pronalazi. Vjerujem da će to riješiti te probleme, da će i dalje pjevati na radost svih nas. Recimo, Proizd, kad im dođe prvi tenor, isto tako. Dakle, postoji želja ili glad za klapskom pjesmom, pa iz toga to proizlazi. Ali nije da potpuno je nestala klapska pjesma. Možda pola bi se složio s tim. Ima, a recimo da bi mogla biti više. Kroz moju kuću prođe toliko čega da uvijek je pjesma. Uvijek je pjesma u trendu, uvijek je u džiru. U Gulina smo dole toliko puta bili, uvijek je pjesma u trendu, uvijek u džiru. Najmlaja klapa u Luci. Ona je opet od tih famija koja imaju vezu ili s muzikom, odnosno sviranju ili s pjevanju. Tako da to može u jednom momentu stati, ali neće stati. Možda se, ali mi smo Lučani tako, imamo nešto što god doba, pa se zasitimo, pa opet se vrati, to tako se kulakuntu bajbo. To svakako, ali ne možeš ništa na silu. Znaš, ako nešto gori, da izgori do kraja da bi ponovo počelo resti. Tako da sve je to, fali na više onih entuzijasta, fali na ljudi koji će se otaškinju, a fali na i onih koji će razumjeti te što radu i koji će njih da podršku i ono. Ali sve se radi na materijalnoj osnovi. Treba neko da to potiče, da to podržava. Ja mislim da je isto, neće se tako lako ugasiti ta pjesma i mandolinska dok ja mislim to bude u rukama državneza. Vjerujem da opet dajem mišljenje i svih klapaši. Ko voli pjesmu, to je teško pustiti. Teško. Prije ćeš pustiti ženu nego ćeš pustiti pjesmu. Vjeruj mi. To te opija, to je jedno što će te opiti. Nikad dosta, ali stvarno nikad dosta. Meni se para da mi svi želimo smrznut vrijeme i vratit se u dane mladosti. Ali nažalost vrijeme samo trče naprijed, promjenjiva sve i ne obada nikoga. Ma promisli koliko se je Luka promijenila kroz zadnju 100 godišća. Da bi se naši pokojni vratili i vidjeli ova pusta auta po Luci, a mobitele užali su bidni čekat na mjesece da bi primili pismo ili koju sliku iz svita. A sad ih internet može prenijeti za sekundu i to bez bula. Da bi oni ovo vidjeli, rebambili bi. A što će još bi za 100 godišća? Zato ja mislim da mi moramo biti zahvalni za sve ono što smo doživjeli. A što se tiče klapske pisme, to će biti baš onako kako mora biti. Ja mislim da je najvažnije da je ta naša klapska pisma takla puste duše. Ne samo ovdje u Luci, nego i po cijelemu svijetu. Išli smo kod pape. Ivan Pavao II nas je primio u privatnu audijenciju i kad je on blagoslovio te 3-4 klape koje su bile, ja sam bio u klapi Nostalgija, mi smo mu zapjevali nekoliko dalmatinskih pjesama klapskih i on je tada, bile su još svježe rane od rata domovinskog, reka je, blagoslovi nas je i reka je, narod koji ovako pjeva je sretan narod. To je blagoslovljen narod, to je narod koji nije ratnički narod, nego narod koji je od kulture, od pjesme, od bogatstva u srcu i duši i mislim da će to cijeli život svoj pamtiti. Noć je tiha, svatko spava. Kroz punistru vanka gledam, jer me duša stalno boli.
srce moje uvijek ludi. Suza padne s oka moga, kroz oblake mi se cviri. Što mi triba daleko je, da se moja duša smiri. Zašto mirno ja ne spavam, koja prošlost mene prati, kad će tužne misli proći, da se vrate mirne noći. Evo skoro zora sviće, a još ista pisma svira. Srce daj mi novu pismu, da se moja duša smiri. Srce daj mi novu pismu, da se moja duša smiri.